Wari Minggu Advent si petelukan, referen Mazmur nomor 840. Ibas paksenda si turunkan sitek nada dasarna, si ban ia do sama dengan F. Malam adi erna leman Tuhan, ia pengarapan si tandingku muji Tuhan, Maria ukurku perbahan di bata penebusku, sabab engkau ingat na aku, kawan nasi mataruk, kenduari nari kerina kalak ngatakan, maka aku datang tua. Malam adi erna leman Tuhan, ia pengarapan si sabab dibatasi mada kuasa, cidahkan perbahanan naman bangku, badia magalarna, icidah kena perkuah Athena, man kalaksi kemalangan menbana. Malam adi erna leman Tuhan, ia pengarapan si kalaksi melihei besurina alu kerina si mahuli, janah kalak bayak isuruh nalawas ngampe-ampe, ingat na padan si engko ibahan naras nininta, janah reh ia nampati kalak Israel kawanna. Malam adi erna leman Tuhan, ia pengarapan si Aleluya nomor siwah 160 dengan nada dasar do sama dengan E. Alleluia, alleluia, alleluia. Kesah Tuhan si erdolat lid iba bohongku, ipilih na aku lako mapa berita si mahuli, man kalak si musil. Alleluia, alleluia, alleluia. Bujur ras menjuah-juah man banta kerina. Tuhan kapras kam, janah ras tendindung. Bogeni bas Injil si badianari rikutkan Yohanes. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Isru dibata persuluhanna gelarna Yohanes. Ia reh guna meritakan karena terang man manusia. Gelah kerina manusia mengikan dingentek man berita Labo si Yohanes terang ia reh meritakan karena terang Piga-piga kalak Yahudi serkuasa Jerusalem nuruh imam-imam rasuku Lewi jumpai Yohanes guna nehken penungkunan. Isekin kam situhuna Yohanes langit erbual, ngaku ia alu terus terang nina ngaloi. Aku labo raja penampat si ipadankan di bata. Nina kagalak kendai. Adi bage isi dage kam situhuna. Kam kin Elia? Terjawab Yohanes, lang.
Labo aku. Nungkun tole kalak ndai nina. Kamkin nabi si itimai kalake? Erjawab Johannes, lang. Nina kakalak ndai. Katakan dagi isikin kam si tuhuna. Sebab kami harus ngelapor man sinuruh kami. Turikanlah karena dirindu. Ngaloi Johannes alo make ayat-ayat ibas kitab Nabi Jesaya nari nina. Aku eme sora sir lebuh itana si mesawang. Bahanlah dalan pinter gelah mentas. Kalak sinungkun enda ndai bekas persuruhan kalak parisikap. Nungkun ka ia man Johannes nina. Adi labo kam raja penapat si padan kendi bata entah Elia bagai pelabo ka kam nabi si itimai kami. Engkai maka kam mempridikan. Erjau Johannes, aku mempridikan alulau. Tapi i tengah-tengah dunari reh mesekalak sila itanda induk. Ia reh pudin asa aku. Tapi ngosari tinalis batuna pe aku lah metunggung. Krina si enda jadi i betani arah timur lo Jordan. Ilo Jordan ema Johannes mempridikan kalak. Kata Tuhan, pujin man bandu o Kristus. Nande papa turang rasenina, bas tanah si mesawang i Judea, cinder pajak segala tokoh kontroversial, si bang ras tegas la erpilihan nandangi lagu langkah manusia bas zamanna. Entah sir kuasa pegawai-pegawai bagai pejelma sinterem, ia me Johannes Peridin pengajukan orang geluh sintelap dengan lambiar sitik pe isah kena alu tandas kata tangkas ukur perbahan pusuh la teneng ras cuping jadi melas. Pusuh harus ipesikap, pusuh si kebenen keleng, si magem kesetiaan ras pelalarkan perlu ipesikap. Ipesikap guna Tuhan sireh, siringan i tengah-tengah kalak, tapi la itandaina. Pajak cinderna ngonurahkan erbagi-bagi penungkunan, pekeke erbagi kini gulutan, ras kini la tenengan sebab pegejapan aman kala terganggu. Kala ndarami kepastin kebenaran, tuhu ras payo karena isen dia ia si tuhuna. Isekin kam, engkai kam perdikan adina labu kam Mesias, labu Elia, janah labu nabi sinangdangi reh Johannes alu jujur ras tegas ngatakan isi dirina. Aku mesora jelma sir sura itanak si mesawang. Sora enda me raloling ngatakan ras nuntut gelah jelma alu pang nalangi pusuh. Merediri guna Tuhan sireh. Sora enda si nuntut kejeran. Nade papa turang ras nina. Erkelangkan kata ras perbahanenna. Johannes mereken kesaksian karena Mesias itimai. Ketegasan ras kini pangana dungna arus igalarina alu kesah najine. Simpediat takalna arus itama basada capah kempak si ersegat ate, si dendam, si sangkut ukur, sila tenang ras si ngakap kini amanena ganggu, arkiteken sora siar sura, ras nentang Ituntut na perubahan erkelangkan kejeraan pusuh si tuhu-tuhu. Git ia jadi kitik. Git ia mate gelahna Yesus si juru selamat jadi reh belina. Ras lalap i kelengi. Reh erkuasana bas pusuh ras geluh manusia. Johannes sedar ras nandai dirina maka ia terjang sora sir sura bas tanah si mesawang pusuh manusia. Sorana lalap erlaloling ngasa genduari enda. Sora paksa genduari ersura dengan raloling bas tanah mesawang pusuhta. Kugada ge, sekin sora kempak kita,
Jangan terganggu kin kita nandangi suara sinuntut kita guna pesikap bana ras arkadiola. Takin la dia tetapi ras empediat suara lepus bagi saja. Tah ngakap kita tetap aman bas ingan geluhta ras la iganggu suara sinuntut ras nentang kita Mungkin kita pe ikut alu sini-sini artima paksa ngorbankan ras menekan keadilan, kebenaran, kejujuran, babu capah kesegatan hati, dendam, la teralang, percian ras idebanna. Kita idilo ras isuruh jadi saksir kelangkan kata ras geluh. Gempa sesapihta karena Yesus sir bansa reh belinna ia, reh termurmur dengan itandai, reh ikelengi ras ganjangkan kerina jelma si ijumpai kita. Di bata si mereken kemalaman ate man banta. Rebanca kamba dia ibas kaipe, jana ia singkawali kam. Kesandu, tendindu, ras kulandu, bersih ibas kesalahan nari asun kehantuanta Yesus Kristus bagin. Di bata sindilo kam setia kam. Jana ia sirbanca maka si enda banci jadi. Beram-beram. Amin.